Abasanga banaze bamaze kuingia. Ngemamu ngone ona bandagira kukubana ari kutia Jai yo apa aja ini kumabambi sebu Jacob kumabambi sebu ajige hapa sana Kutia wajakuwa sibira kama moto kana hivyo beno. Bakuba mu
Kama agenza huko mmemuonjira kituseyo wachi ndira yakusozirwa yeyo chakutukayo kukubona tukayo wabane otukayo wabona Yenda mu December. Iya abantu bangiya ku hotelo direitale eyo buli kintu kiri wale tunyumirwe shiri wale jo tuka muyumba ya okikubyo bannange kigeri tutusayo nga batugire kabise baba bulungi twera tubire bulungi baba ayo cyane ndayo nakabanga babu tandikire awa kamera kologo wali empuku waberayo obusolo obulungi obunyirira buli ewagulu bubukabuka kitwalire half an hour 30 minutes okuba nga nina waigulu actually at least okunina kigumwe but okwikashiri izire twikirira bulungi waba ngozira buzibu bwona bwona bwofunamu so Mai nabandi ta engineer ochaya ekiri wansi ujja watandika n'amaani mangi ino aye bw'ojja wanina watuuka wagati ensonga dibanzi toyina omubigire nti tusobola nakumalako aye ate wotuuka wagati obanga oli kufuna bwabuvumu n'okuba nti oli omutima olina otuuka wangulu is more of determination. So nze kulu wange I'm really so excited nti ng'abaana basoga nifa abandi abavire engulu nvire mu district ya Kitgum aye njire natinda engendo okutuuka wano okubona nti nzeena leero nina ku Kigulu Rock because I associate with the Kyabazinga very closely. Long live His Royal Highness the Kyabazinga of Busoga. Nze ndino kwikiriza nti buli wamu Katonda abaawo. So kulu wange kubaire kunumirwa more tourism era nga ekibaire nga kyamaani ino abantu bangi ino abali kujja n'abali kuyamba bangi ino. So nze ekintu ereyo ino kunumirwa Tourist Adventure Katonda nakajja mu mirundi ng'ena because musambi wa mupiira so nze kizirako ndijja kukula n'emirundi nga mukaaga ndi kunumirwa bunumire buti as the more I get back and down up and down I get more excited to get back going. So ndimu na muvino nti ensonga damaani ino kale ndi musimu ino era nga ensubira nti nja kujja ni timu yange yindi tulema tulambule muvino wawamvu mugende wawamvu magombe tobe ku maso ka kamera ayo Chi? Baina sokora satule wawe abantu mali enole baina obinga abantu wawe utwe mali mama olo bakubo mwigo Titoje
Ese friend otubanirira. Abi my girlfriend ya olina nene. Tukusoka kwenda ndugendo nulwembo ini. Lugendo olwavuyo kabisa. Ayi mukusoka okudansa sanati ati. Tina natuganje wangulu eyo. Olwobuwanvu bwawo. Ashiriyewe guru masanu merere mpewoni nji. Kalo onyumirwa bulungi. Osobola kuti oyagade mpala gagiremako yakoleka ngeze kyekozeeko ndi wojaye togema kumukazi ebintu bidukira kuba kiri bose era n'omwagalwa gyova eno ng'ofunye ku kyanga Sharifu omukulu wana otayiwa kubigira ani okubutono Todi wakubiga njaterere. muwayo kumuti anga buulire ayo mala ganina otaise kuba kiri eyo kikambwe kukuyonka tekobeka ensulo kuchabazinga aye chansembi ndi timwagaine ndi direct Busozi kya bulambuzi ekitundu mwire Busoga kale baba kyenda gayi Banyagange bampita yawaide swabura ngambide jinja nganzo kulinya olusozi olwakyalazinga. I'm a proud Musoga. I'm so humbled okubanga sobeire okunina olusozi nalumalaku natuka mpaka nabona akayumba kamini keyazimba twekubikiza ebifaananyi era when you reach there up waliwo n'akantu akakoba finally you have reached the Kaguru Rock challenge. So nikana amadaala getuniniireku era n'okuka getuyitireku kali so tiresome era otegendere tuswana okuva ku wabwenu wansi mulundi gwakubiri kuba ogwasooka tiwaliwo madaala but we are humbled into waliwo amadaala gatuyambako okuba nga tuli kwambuka twaninanga wabunine just abantu nga tunina wabunine ngaera wazira madaala era wabeerewo n'abaana bataninire ku madaala baliko kisangaawo just awo kyandawulo ekiri ku lusozi luno nti wolutuukaku oba osobola obona Busoga yona yona wabona oba osobola okubona ensi yona yona buli wantu oba osobola okubonawo era otuukayo owulira isaani ly'amaanyi ino ninani bendije nabo aba bali kuida abandi bali eyo wansi abantu basobeire kunina nganze omuntu nze ndidi nti mbona Busoga yona yona kuba tuba tulijibona yona yona nsi tibo tuba tulikoba ensi tuba tulikoba Uganda woba ina direction zobona buli wantu wabona ebukungu wabona esoroti everywhere otuuka yewangulu obona buli wantu awo mubabona ebigere ebale Yesu mutwale ikise tukitora tukatuta monsa ivano tukija monsa mazima tena mungeme kwa tena ngemeramu kiriwo Kodi eri mpegeni no gofu. kugwa cha
bukyeyire nga ndi kuyida kunina lusozi abantu bona nga abanene tuwulire Kadaga tuwulire ba MP bali kuyida okunina ki olusozi tona twakatyaka tujye tuletabe tulutumire mwana rero libona titumire omwana ndibye naye omukazi ndibye naye n'abandi era bali kuyida omuntu lwakunina kasozi kanomba etikanina ngako kasinga nakeka akasigayireyo kano kantu yayimya zena akeka tekaida ate ntuya nanti aye kubako alabirira aye mbira ano wano kuzalabirira luzira mu kusindikagana luzira mu kugwa luzira mu makuli luzira mu ki mirembe myerere ifa basoba tululirira mu emirembe susubira nti emberi yebujja lube ekyo ekyabana okubonera ku oba busoga yonona balote ku standard no kusinga wano nkitoyireyo kuba dadange yali ni kinoni kibi bakibagira mu banji tobona kwaira ku dadange kanobe kwaira kulatange gabula Emmanuel mugaya era butyakika ku lubuga lwakyabazinga emikisa gye kusaba bana basome bulungi nembera dange bikyuka kuware n'emyaka emikulu abana bange basome baidukire ngati aho hagundi gaire mbangu Kibya kwida kumpayira kulakobye imbukenesi tutuse kwama ne batuzanira komanga bunaganga nasi okufa obufa oche kaga kubira babawo ayo kunena nakwetu natuka mwawo wajira wangu mayo nakuza malala aya riye bifanani mukodo jetwe kuye bifanani wiza obuzu bona bifanani kulonanga bana lungi bana balyere baletanga enkukote eno kuno ogisomosa ogitoola wansi eri ogireeta kuno nga tugitabula omukyanga mabaale simiti biki twagireetanga nga tuleeta omukyanga twaleeta n'amabaale aye nga twabitabulira eno titwabitabuliranga eri wansi byambisanga nga tuta mu ludomolo wa kitaku waida nga tokikola muntu mulala nga omuntu kale nga era osobola okweteeka gundi omukyanga ogutoole era aye nga oida wenka waata mu ludomolo waniina waida nimwene yakugoberera nga ikuvaako aja okubeera buli muntu ngabanatambula muntu kino kyatutwalira ebbanga lya myezi nga ebiri ndwenumirizamu kubanga nsobola okuyitaku nalumukaku nanina naide eno nawulira kude wenungi nawulira ku mirembe nabona nibyembaire titera lengera kugabokiba sogana tusaba nkulankulana bisingewo okusingako webirisaamu twongeremu okusinga wano singa ngoli ebaire tukolera ku ekyendawulo ng'omuntu wabanga ali kuniina tadaga byakutuyana bino waire bataako amadaala gano aye eriyo abatasobola kubiniina eriyo omuntu arasobola niina bintu bino As I have said that I'm Wisawle Johnson, I have come here at the top of Kaguru Rock just to enjoy life. Yeah, that's it. Is it the first day to game day? I am coming there to tourism this one. I see the sun you see. I'm the this one is a fun man. So just look at him. This one
I know this man sings interesting music. That's why I like him and I have put him on my body. You can give them the number. The number? Yes. My number. We live to say Olimba, Olimba. Orere. Hello, Namu. Hello. Yenze John go alio mani wano kukagulu loko yazimba kaliaka yumba kola bawali yenze tichingo labika osese that's the na kati sawa zino yenza aziimbye sikenzo Fancy,